Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitak di pichay amulam maribanang ay naglalang tuda. Umayak kumagumatang. Ay, saan apang lako dayjay, mare? Pangsidsida mila ang kaniinteng dayjay. Ay, kasta ka di maray. Uray ba sila ang kumatigatang? Ala, pagustuhan ka, ang italaang. Sige, mapankan mga la iti pangramanan nyo kan ni Badong. Uray saan kon nga ilako. Ay agyaman ak maray. Agmula ak manmet iti naduma-duma anateng taglako ak. Nasaya at launay dayta ana panunot mo, marituya. Talaga na imas, ti prisko nating tuya. Nasa mate. Ay talaga Iso ana panunot kumiti agmula iti naduma-duma anateng. Ay kit mayat Tapno anytime makasidsidata iti prisko nating. Kit makasidata. Saan lang apang sidati mulak? No diket panglakaw. No kasta, aglako ka. Apay kit dinasaan. Kaano nangin na tinateng ita. Sa bagay mayat dayta na panunot mo. Wen, ketnasken at tulungan na. Sikati para sibog kadagiti imulak. Ay kit una. Apayan, inteng, di kamot la bumangunan. Talaga maditi bagbagik. Ay, nagtumar kamatan iti panggurigor. Ngam apay ngay, asaan ka nga agimbag? Nakapsutak mo tayo na. Jesus. Mabit lang tayalaan ka iti kanam taag tumar ka manan. Kanyat si Daan. Sinigang abangos nga adapet China. Makasidsidak iti nitib manok. Anya? Ingka iti balay ni Amalia, tagumatang ka iti nitib manok na. Ay unay kan inteng. Kas kamot laagi nawan. Mapangkakit din ta makasidsida ka talaga iti manok anitib. Jay ti sabaw na. Ay, nagkimasin ti agigup iti sabaw. Talaga nga umano dagiti manok ko. Dakil matapagkwartak dagito ya manok. Agasam mata 500 uno 600 ti panggatang da iti may sa manok. Ado ti umayagatang. Kaputa sa bali at talaga ti raman tinitib a manok. Naidumduma tinanam na. Amalia, umayak man. Ay, dumanon ka, kapitana. Talaga gayam nga ado ti manok mo. Isupay mo tapagkorta kapitana. Ay manungay ti panangilakom. Gumatang ka, kapitana. Ay tamakasidsida ka no ni inteng. Aggurigor ngamen, iso pagustuak man. Ay, 600 tilako, kapitana. Uray 500 laangan kada kayaw. Ay, alaman nga rod. Ipilyan nakman, ijay nalukmag adumalaga. Ay, okay, kapitana. Mabiit laang. Ay, mayat na talaga tinitib a manok. Urayak la naglingat nga imigup iti sabaw. Bareng agimbag kan, tanasidamot ti kayat mo asidaan. Ay, naimbaglangan ta dala ko ni Amalia ni Taib. Saan ka na rin na nagsapul? Ay, win nga rod. Talaga gayam nga ado ti tarakan na anitib amanaw. Eh, imbag nga ron, tawan ti agtatakaw iti manok dito'y ayan tayaw. Pag kunaamot nga awan, Awan na. Tanuan na di nagreklamo kumaan na bayagan ni Amalia. ay win anya. Saan pa'y mo't nagreklamo ang mapukpukawan iti manok? Nagpipinta sa interubwat dagiti mulak apichay ba daw? Kuna tanagagetak amang sibog ka nagiti pichay mau. Ay, aggaget ka. Tanumalako ta dagiti mulak anateng. Di addan igatang ta iti naimas asidata. Ay win Tapno saan mo't apuro na tang tisidsidain ta.
Una, manulaangan abulan ti palabsan, mabalintan ti aglakaw. Sapay lang ko mga rod tadaras ti dadakkel dagiti mulam. Siyaw! Ay salbag kayo mo't amanok. Kinaray kayo mo't dagiti puon ti mulak. Ay pisti kayo amanok. Siyaw! Siyaw! Ay, manumot apuon dagito'y kinaray kay da. No binigat akas to'y ti aramiden da. O di awan taon ti mabati ka dagiti mulak. Ay, ibagak man kin ni Badong. Tamapan nakasarita ni Amalia nga ipagod na. Wano ikulong na dagiti manok na. Mapan mo man kasarita ni Amalia. Ta ipagod wano ikulong na dagiti manok na. Tapay Agdadaol day ti mula. Kaya't mo asawan napandagiti manok na itayan dagiti mulam. Wan nga raw kat kinaray kay dadagiti puon ti mulak. Ay kit mayat Na, anya kumangay tinagmayatan na. Agi pa katak iti silaw itayan dagiti mulam. Anya, saan mo amapan ka sao ni Amalia? Anya aga po amapan ko kasaungay. Bantayan na dagiti manok na. No saan na akayat amapukaw. Sa bagay, dagitimot manok na tinapan iti sularta. Di santa na ba saul numapukaw? Mapanunot mo ka ti mapanpanunot ko tuyan. Wan, Badong. Amamukan, manipod kikit mo, aging ga iti murdong ti buok mao. Mapanta agi pakat iti silaw. Kit bantayan ta. Tano adda maala ti silaw. Alain ta adagaws. Upat adagos tinaala tatuyan. Ikulong tapay ti talaw. Tatimay sapay lang ti parjenta. Inutin ta si daing. Lamawan tangaruden atanay makasidsida akon iti native amanaw. Sapay naglulukmag da. Ado laki day ti karni na day tawi. Manumot apan nangan asidaan ta. Mapan ka pa'y gumatang iti laya iti ayan ni Marikwanang. Ay wanggayam, awan laya ata. Sige nga rudaan. Sikat ti makaam mo amang lamaw. Tamapanak gumatang iti laya. Gumatangak man iti 20 pesos alaya Marikwanang. Anya tilaya marituyag. Tay native amanaw. Nangalaam nga itinitib amanaw. Kat awan samot tarakin yaw amanaw. Ay kwa, ginatang ni Badong iti katrabahuan na. Ay, kasta. Ay, imbag kapay ta na mas ti sidam. No kayat mo paramanan ka. O may kapadigwan inton maluta. Ay, kat pagyamanak, ano para manan nakmaray? Ay wala, sana balay tanaglok magjay manok. Adulakit diti karnina day jay. Ure basit laeng, ti ipadigom. Manumalaya ti masidak ngay. Ure ikan naklang iti talo agrat, mabalinan asidaek aging gainton malam. Orayom nga rud ti ipadigok maray. Saan ka pa'y amang mangan? Apay adi ka pala sumanaw. Anom day tagagawang. Kita damot tin nagaudit ay. Para manakman ni Marikwanang. Apay pa'y langag padigo ka. Sidain taki di amin. Dinamag na nga rood no anya tilayaak. Nailawan kumuten ang naibagaan native amanok. Iso nga imbaga akon aparamanak. Kundi ka kadi agim imo. Tatinakaw tamo dahi to yamanok. Ay uray pa'y. Isupay asidain ta. Unay katapaidam mon. Talulaang matapiraso dahi to itid ko. Makamu ka man langay. Darasim nga raw tamangantan. Ala, umuna kalatan amangan no mabisin ka. Total, nakasango ka mo't di talamisaan. Nagdaras mo ta na ibusta di upat amanok to yan. Kano nagrawot ka mga may. Mamin upat ka pa'y amangan iti agmalong. Naimas to matinitib amanok. Ay mapanak man nagsilaw. At dapay mapan amanok iti mulam. At dapay kun madlaw dagiti adon a kinaray kay daamulak. Mabalinta pa'y tagreklamaw kung parinteng. Pabayadan ta ti dinadael da amulam. Imbag ano saan amalasin ni Amalia dagiti manok na amapukpukaw. Iti kinado ti manok na saan na namadlaw. Umay kakiday tamapantaman na nagsilaw. Baring adon ti maala ta ita. At damanan upat ang naala ta tuyan. Mbala,
Agawid tanta amangan no adda makakita ka data. Kaslad da nakita kalimabas nga niniwan itay. Ngam idi tumalyawak. Awan mo tao ang makita. Sigurado ka nga awan nakakita ka data. Awan mo nga rod nakita ka tao. Mapantang araw dahin. Nariga dahin. Ang mga nuad da nga agpaiso nakakita ka data. Kit ipulong da kini Amalia. Anya nga iti aramidin ta. Nukas bilang tadda nakakita ka data. Di ipakita ta dagiti kinaray kay ti manok amulam. Ibagata aday ta tirasaw na silwanta dagiti manok nga umasidag. Kano da maganda nga no ayan dagiti manok. Di ibaga ka na tayo da. Ta na silwan dagiti tengged da. Apay ngay. Nakuragan manan iti upat dagiti manok ko. Apay nga tangag pukaw mo't dagiti manok ko. Sigur mo't ngawan mapukpukaw. Ay, madiday to yan. Masapol nga ipakaambok ka ni Kapitan dagiti mapukpukaw ang manok ko. Agasam nga iti bayad ti 8 ang manok ko ang napukaw. Tulungan na ko Kapitan. Agpukaw mo't dagiti manok ko. Na, kasano nga agpukaw kut awan ti agtatakaw ditaw. Awan ididamo, Kapitan. Ngam, ang mga no nakasursuro dan nga agtakaw. Ang mga no nasulisog da, gaputan nalulukmag dagiti manok ko. Ay, don't worry. Ta, ibagak ka dagiti tanod ko dayta. Agyamanak no kasta, Kapitan. No maamuan yu lakit dino asino dagiti agtaktakaw iti manok ko. Ikan kayaw iti libre asidaan yaw. Ay. Karkaron agumagat dagiti tanod. Numaamuan da akasta nga dalibre amanaw. Ni Badong, ti si imintayaw kakadwa. Ada nakaibaga nga isukano ti agsilsilo iti manok. Iji nagmulaan da iti natang. Ay, ada dut ti manok dito, Kapitan. Opo, so. Dut nagpaiso ti manok dayta. Ada kinali da pagbasuraan da dito ibabati balay da. Isulaki di tagtatakaw, Kapitan. Sulaki day. Awan mo nga agpaiso manok na. Nga mapay nga dadut ti manok dito. Ano, ituloy tayo pa isiman, Kapitan. Opo, Uno, umanayan dito nga ebidensya. Ay, si iman nyo pa'y. Aday tabadong. Addamanin na silwan. Mabitlaeng, tamapan ko alaeng. Gusto ti atap ko. Da kayo ti agsilsilo iti manok paray. Ay agtatakaw kayo Ha? Kanya nga agtatakaw nga ibagbagayo, paray. Na, Da kami lang aro din tinagrabya daw. Kitaan nyo man ti kinaray kay ti manok amulamay. unangam san arumbeng asilwam. Nakisao ka kumakan ni Amalia. Taura ikulong uno ipagun na ti manok na. Ay, awan basol kon paray. Tay may mo dito'y solar ko, dagiti manok na. Ay, agsasango tayo iti barangay hall paray. Saan na mabalinday ta? Awan basol ko, tanapan iti solar ko, dagiti manok mau. Ang sadarum bang pinartim ida. Imay ka kumakanyak tanakisao ka. Kabailak matabayadan ti dinadaal dagiti manok ko. Diyak matamo nga dagayam dinadaal da. Tasigod mat nga awan agrikreklamo ka dagiti manok ko. Nukasta, bayadam nga raw, ti dinadahil dagiti manok mau, amula. Mano apoon ti dinadaal da ta iso ti bayadak. Ngamnas ken mat abayadam ti 8 a manok ko asinilwam ken pinartim. Anya, Kastalangan ti kasayatan ang mapasamak tapno awan riri paray. Bayadam ti dinadael ti manok mo Amalia, wen? Ta bayadan mat ni pare Badong ti pinarte na amanok mo, wen? anya, manuti may sa piraso ang manok ngay. 500 ko ma. Ngam uray 600 latan. Anya, ay nagdakulan nga iti bayadat. Pangalaan nga iti 4,000. Ay bayadam ki din paray. Mabalin ka di nga utang, Na ta inutik latan na bayadan. Nalakaklang mat akasasao ba dong? No kinasaunak ko maididamo pay laeng nga ikulong ko dagiti manok ko. Saan ta ko ma nga imabot dito'y barangay hall? Ay, tatabadong. No saan mo atarakan, saan mo apartyan.
Anya nga ita, agbayad ka iti danyos mo, gapo ka dagiti pinartim asaan mo mat atarakan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.